Biyag ti tao. Mangan kamutan, Rika, anak ko. Imuna kamin anangan kan apong mo itay. Anyat masida. Tuyo, anak ko. Tuyo manan. Tuyo la ka na yun ng tipas pasidayo. Ano san tayo pa'y laang tay sumot nga rod ti pakaanayan ti kwarta, anak ko. Ti ko nayo kit di imot kayo. Ni, saan nakasta, anak ko? Mismo nga anak yung imutan nyo. Anyat klase yung nga inangay. Saan apod no day ta, anak ko? No adda kwarta, gumatangak mat itinaimas apag sasangwan tayo kada apong mo. Talaga laang agipitak ita. Manmanumot ngamin ti gumatang itilakok anateng. Bayam, gumatangak to itinaimas asidaam inton bigat. Saanan? Makapawan ganas ti kastoy. Saan kumamot na kasta, anak ko? Ar-aramidak mo't ti kabailak tapno di ka marigatan. Apoy apimbanaw di anak mau. Di na kayat tituyo asida ang tatang. Anya? Imot ka kung nanapaikit di kanyak Hay, di na mo tirigat mo so akasta. Ar-aramidak mo't ti kabailak tatang. An-ano sakti aglako. Tapno laang adda aramatan na. Saan akong amangan itinaimas. Tapno laang adda balunan na. Ngumapay akas jay matin. Ala, ipalawag mo lang taking kuha na anak ko. Dumting tutal daw ang awatan na ka. Sapay lang ko matatang. Nalakala para kin kuha na ti mangisawag iti kasta. Nga ben, di na mo tirigat apag daldalanam. Tapno maipay mo lang, di iti masapsapol na. Mamigat ka ba, yapo? Sana na pong agrubata kun tagur urayin ni Eric kay Jibalayda. Saan mo't na mabalin ang mapan ka ije pagadalan a dinamigat? Kasano no matalimu daw ka ijay? Awan matlat na imas asidaan ditoy. Di uman ngamin kanulungan ti kinaimot ni nanang. Saan anaimo tinanang mo, apo? Talaga lang awang kwartana. Ar-aramid na matpi, manti kabalan na paraking ka. Sipod pimusay ti amam. Isaon ti timakdir nga amakin inakin ka. Adaw ti sakripisyo ni nanang mo, tapno makaadal ka, apo. Sapay kumata ma-apresyar mo. Day ta sakripisyo ti panpanakilyaw. Makantupay kat adun ti pagkurkurangan na. Saan adakkel ti matmatgidan ni nanang mo, tapno mo mapok. Naglakla ko lang iti kumkumpurmay. Pasaray basay ti mapaglakwan na na duma. Iso ang maawatam kumabay. Apok! Nasapa ka ba't ang nagawid, anak ko? Wen ata tiniliwda kami tatang. Kapay bay? Bawal ka no ti aglako iti nagpwestuan mi itay. Yeah. Ay awanon, inaladan ti kakaiso na alako. Unay. Ay, ipadas ko man ti makisarita kin ni Mari Luisa. Ang mga numabalin ko ti aglako iti ayan na. Makidisdisplin sa lang mo, day chay. Wen tatang, barang kaasyan nakmat ti akin ko iti restaurant apag disdisplyan na kadagiti lako na. Saan ang mabalin nga isardang ko ti panaglakok tatang? Mano atawon laangan kat agkuleyon ti apuyo. Ala, padasim to nga ron akasarita anak ko. Padasem to ati makisarita ken ni Madam Helen, Mare. Ang damot pa'y kit di mabalin na pagpwestuam ijay. Adda nga ta inton bigat, Mare. Wood, Mare. Kasaritak to nga rod inton bigat. Barang kaasyan na. Agyaman akmanan Mare Luisa. Awan nga min amok apagpwestuak, madam. Jakmat ka ba ilan ti agabang iti paglakwak ko ma. No manugot kayo, aglako ako mamot iti sangwanan ti restaurant yo. Nalawa pa'y matkit di dita. Mangyag kanto iti lamisaan. Ti pangidispliyam kadag iti lakom. No kas na, umanugot kayo, madam. Mabalin ko ti aglako dito Wan, okay lang kanya. Agyaman ak na unay, madam. Awan anyaman na. Ano sa nyo lang tatalaga alimitado ti mabalin apag displyan nyo. Okay lang, madam. Tinapatag kat adda. Tapno saan mi nga iliblibas ti panaglako mi.
Narigat ti matiliw manen, madam. Anyat masapul mo, Gloria. Mabalin ti agdawat iti sabaw, madam. An-anwam ti sabaw. Pangaldawan mi ko maitigayam ko, madam. Uray basit la sabaw. Adda balon mi nga inapoy. Mala, mabit lang tikan ka. Ay, ungayam. No adaman ti maurnong abasura. Wano subsobra dagiti customeryo dito restaurant yo, madam. Kat idulin nyo taalaag to. Para kadagiti aso mi kuma. Ayun, ado ti masaysayang. Mala, tay bagak to kadagiti staff ko. Agyaman naklaunay, madam. Mabit lang, tay bagak nga ikanda ka iti sidaan nyo. Uray sabaw laang, madam. Ay saan nayunak iti karne kandateng. Ala, saanan, ma'am? Awan pagbayad mi. Saan ko matapabayadan? Libre day chay. Oh, agyaman kami nga rod, madam. Guy, Gloria, anda gumatang itila ko manatang. Pakilakwam man pa'y mare. Maulaw ak matan. Ha? Ala, apa yan nga eh? Tsaka mo, banog ko lang siguro da ito eh. Malang aron, idumog mo pa ang tap na makainanaka. Ang mga nubanog mong agpaiso daytan. Wan mare, mayat to no madamdama da ito eh. Nay, anya tayong nyawid mo? Naggapoy ti restaurant ni Madam Helen, tatang. Anya? Dinawat ko ta sayang mat. Para kadagiti aso ko na. Ngam dinaan mo para kada tayo ti dadumi. Ay. Delikado sa mo dahi tanak ka. Ang mga lunabang lusang. Bugwak dagito'y tatang. Sakon tulutwan manan. Kitaan nyo dahito dakal a fried chicken. At dapay na inay-nayo na karnit baboy, tatang. Sayang dagito'y numaibulbul lang laang. Mala, sikat ti makam mo. Lutuam nga raw na imbaga. Tatang, siyak ti makam mo amang diskarte. Sigurado ang maragsakan ti apo ko yun ka. Makaraman matlaangan iti fried chicken ako nada. Ay, wala. Kalayon mo't piman na talbos ti kamuti ti sigsidain tayo. Nadamo may gatang iti tuyaw isua. No kanayon nga daitad ni Madam Helen, saanan aparikot ti sidaan tayo, tatang. Anay ko, sumrumanan. Sumrutay? Ay, dahito marikrik na. Asos? Kasla agbibinag ti kanawan asaka kan imak, tatang. Kan oray to'y makanawan nga ulok. Api nga ta kasla sumsum garak ajak maawatan. Kasla agbibinag. Asos? Agpakita ka lang ni Tiduktaw. Ang mga nonyamot dito anak ko. Banog ko la siguro dahito'y tatang. Kanayon dahito'y amariknak. Ngam no iyan anak, maikat mat. Di ka magamin agpatpatsik apo kasta nga darikrit na. Awan dahito'y tatang. Gagangay laang. Inanalati ka sa pulak. Banog ko laang dahito'y. Nasaya at matasimangput ka nanak ko. Itay pa'y ngor-urayan ka. Apay manan aya. At dahil sangput ko ang naimas amasida parakan ka. At nakaluban dito yung kusina. Fried chicken, anak ko. Ni, nangalaan nyo iti fried chicken. Ay, iko siyempre, ginatang ko. Adamot gayam kwartayo kat. Agtugaw kan, taag-gauak itiin na po'y mo. Sus na ngay. Awan mo't sus na. Ayun, dahi ka tinalipata ka ko. Hinton sumaron magumatang kayo iti fried chicken. Complete won nyo mata. Di ada pagsawsawan. Wala ko, laglagi pagto dahi ta. Di kag merienda, Mari Gloria. Mangal daw tamatlaangan no madamdam, Mare. Ha? Agtip-tipidak, Mare. Agkuleyon ti anak ko. Sigurado adakkel ti gastusin mi para iti panagadal na. Kapag bingayan tangarudan atay suman abalon ko. Sana. Kanayon laangan asyak ti ibing bingayam. Malaki din. Duwala ang tiginatang ko itagsapa. Tay sulaang mo ti manayan ti kwartak. Agyaman naklaunay iti kinaimbag mo kanyak, Mare.
Sapay la kumata dumtang to ti aldaw ang makasubadak mat. Sagay sa kayo, Luisa kan Gloria. Ha? Anya day ta, madam? Kay kan Shanghai. Kasangay nga minti anak ko iti kalman. Iso analagip ko tinangilasin iti para kada kayo. Ay, agyaman kami, madam. Awan na nyaman na. O ala, kaninyo, naimas na ita. Agpili kayo mo't ano, dati natang akayat yo, madam. Itagmi iti libre kada kayo. Un nga rod, madam. Agpili kayon. Fresh dagita. Ay sanan, ila ko yukit di, ta isupay ti mapaglakwan nyo. Oh, ape di mo ka nang tiintad ni Madam Hilda kadata. Napsugak pa'y mare. Yawid ko lang ang dayta tapno adda ka ng ti anak ko. Anya? Sigurado ang maragsakan day jay. No adda isang put ko akanin na. Grabe matikas ta sakripisyong para iti anak mo, mare. Talaga akas ta, mare. No may saka nga ina, aramidam ti amin para iti pagragsakan ti anak mo. Kunak man no nag-enroll kan, apaw. Ay, pagpampanunutak pa no agenrola ko no saan, apong. Madanaganak ngamin. Anyat pagdanagam. Amuyo mo to ni nanang. Amangan no kumaro man ng tikinaimot na. Kat di na matakdaran ti imbaga na nga iso ti makaamo iti magastos para iti panagadal ko. Saan mo't nga imot ni Nanang Mau? Italaang mo't asin mingpot. Amo na ngamin agumura akan kwa na no di na ito ti kayat ko. Ulay ka na apaw. Aginrol ka kikding. Uray ti public apagadalan. Tapno sigurado ang makaturpos ka. Makitan to, apong. Mangal daw ako. Awan ni Mari Luisa ita dito'y paglaklakwan mi. Iso asyaklak kan timangan. Mabain akon ang mapandumawat iti sabaw dita restaurant ni Madam Helen. Iso asida kunti ginatang ko itay a fish cracker. Ay na, nabsugak. Naghimas dikinan ko iti restaurant. Inakman pa kiti agpag na. Agore ka. Kasla ni nanang di mangmangan iti sango di bangir a restaurant. Asit kak man. Ngamtsak agpadlaw. Anyat katangan niyo, madam. Sir, nalakalaan kayo natin anak ko. Bumatang kayo. Dayjay, nalpasan anangan ni nanang. Apay akas ti matang tirik na ka nakakita iti langana. Fish cracker lang ti sindana. Pumanawak dito yan. Kaslag kapsutak. Bigla nakarit na ak iti asi iti inak. Agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak ko. Kumusta mo ti panaglako yung ay? Kaasi ti apo. Naibos manan. At damanin balon mo inton bigat. At iti kwartam. Tapno adda pang restaurant mo. Ay, saan na nanang? Agbalo naklatan itiin na po'y kansidaan. Tapno makatipid tayo. Ha? Makonsensya ak ngamin. Agkakaimas ti sidsida ki restaurant. Idinto tada kayo. Fish cracker lang ti sidsidaan nyo. Ha? Anya fish cracker? Saan mo't nagimas ti sidsida iti paglaklak wakanak ko. Pasig nga rod a karne. Di kayo naglibak, nanang. Nakita kayo itay aldaw amang mangan a fish cracker ti sidayo. Di kayo inasitkan. Tamakasang-sangit ak iti amang buy-buya kada kayo. Di ka maasyan kanya kanak ko. Tanaira na laeng dayjay. Pasensya kayo na. Maawata kitan ti amin. Bala, igaid mo kit di ti panagadal mo. Diyak kayat nga gregat ka matakas kanya kanak ko. Narigat ti saan ang makaadal. Nang runa no nakurapay ka laeng anak ko.
Congratulations, anak ko. Congratulations, apaw. Kamaudyanan na. At damot lang ti degree holder iti pamilya tayo. Gapuday ta iti ado a sakripisyo yu kanyak nanang. Apong. Anyat kayat mo a regalo, anak ko. Saanan nanang? Igatang yukit di bagas. Ta sa anak pa'y ang makapagtrabaho ita. Masapul nga ag-board exam pa'y. Alangarod, tayurnungan tayo ti busbusan para iti panag-board exam mo, anak ko. Mare, kumusta nga ti board exam ni Rika? Ay na, kaasi ti apo na ipasano mo't mare. Ay, wow! Ay, saan nga roda na masapol nga aglako ka dito'y amare? Maglako aklat ta, Jakmat kayat nga ipanamnama amin iti anak ko ti masapsapol mi ijay balay. Sigurado adi na kantumot la palubusan ng dayjing aglako. No makasapol iti trabaho na. Naawat ako, nanang. At dan pagtrabahwak. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Kablaawan ka. Saan na masapol nga aglako kayo? Ag-relax kailangan diti balay. Ay saan agtrabaho aginggat ka ba ulak? Napigsa akpay mo't. Awan mo tan pagadalan nyo. Ag-relax kayo. Tasyak mo tan ti agtrabaho. Saan kumaan natangkan ti ulo yun, nanang? Saan akon nga aglako iti sangwanan nyo, Madam Helen? Adda ngamin ipatpatakder ti anak ko asari-sari store ko. Kat dayjayan ti bantayak. Kasta aya, husto tapno saadan masapol magmagna ka nga umay itoy. Saan ka pa yan nga agbagkat itinadagsan? Wan nga rod, madam. Amok ti sakripisyong para iti anak mo. Katita, nagbaliki kayon. Pagyamanak una iti Diyos, madam. Gapo iti tulong kan panarabay na kada kami. Nanang, kasangay mo intun umay alawas. Anyat plano mo ngay. Saan ba't amasapol nga agselebrar tayo, anak ko? Isupay agastos dayta. Maminsan laang matiti makatawan. Uray pay. Ay na, amumatay na mo na po. Narwam itirigat. Iso adi na kayat nga damasay-sayang nga kwarta. Saan asayang dayjay, nanang? Taparamot kada kayo? Mala, makaamu ka nga rod, anak ko. Basta siya, numabalin oray saanan. Agkararag tayo latan. Basta agluto tayo iti pagsasangwan, nanang. Ayaban tayo dagiti kakaaroba tayo. Tapno ada kadwami ken ni Apo nga mangkanta iti happy birthday kada kayo. Nay, papanamri ka. Parbangon pa lang nakasukat kan. Inak makitsenda iti lutuan tayo para iti kasangay ni nanang, Apong. Ha? Ay, umayak may. Tapno ada kadwam nga agbitbit. Ay saanan, mabanog kayo lang. Basta sumuro tak. Napigsak pa may. Kan exercise ko na. Nakasangpot tamot langan dito balay po. Hanggang din sabay mo nakaring dinam. Ni, itaman pa'y anaaldawan abimangon. Amangan no adamot iti likod. Sibsibugan naman siguro dagiti masetas na. Naggapuak ijay. Ta ijay ridaw ti kusina tinagnak asimbrad. Awan ba't ijay? Ingka man kita nito silid na apaw. Mabait lang nga rod, Apong. Apong! Ninanang! Ha? Ay, apay! Ninanang! Nagasalungay ngay matan! Gloria! Gloria! Agriin ka! Gloria! Apay! Anyat na pasabag keng ka! San sabutan nga agang-agis apaw? Itaray tayo ni hospital ni Nanang! Nanang ko! Apay ngay alinibasan na kami matan! Apay ngay bati na kami! Gloria, anak ka! Kasano pa yung makasubadag ka na kayo, Ita?
Pinanawan na kami, matan. Mangrugrugiyak pila mang sulsul nit itinagkurangag kada kayo. Kapwede kakamadi ngayong pagpakita kiti kan labas. Pinanawan na kami, matan. Nanang ko! Pagkawanandag ko ba? Ipagpatag kayo, Nay, Nanang! Biyag, titaw. Nagpawitan di manugang yu iti kwarta manipod abroad. Iso nga umay kayo mat ikan iti kwartayo. Ay nasada na masapol. Ada kwarta anak kao. Naalakon tayo pensyon kao. Ay na manumot lagi pensyon nyo. Nagbasit. Awatin nyo kit din to kwartayo. Naimbag la paggatang yu iti asukar kan gatas yung. Ay kita agyaman nga ron anak kao. Imbis nga idulin mo, tapno ada aramatan na gitianak mo. Adda nakadulin a kwartami, tatang. Sabali mo ti para kada kayo Maasyanak ngamin kada kayo. Kan numakityan da akin ton bigat, ilakam kayon ton itisidaan nyo. Ay na, saanan anak ko? Ano pa itisidaan? Basta, igatangan kayo to itisidaan nyo, tatang. Pasensya kayong tatang-atan awan pa'y maititid kumat kada kayo kwartayo. Maawatak anak ko. Tag may sakamit nga raw na mangisaksakan ka nagitiduan nga anak mo. Balo kakit nga raw. Agyaman nakta maawatan dak tatang. Sakit di asin mangtad iti kwartam. Ataoy. Ala, saan ang tatang? Basta alaang, kainik kanak di kabsat mo. Itad ko kin ka ti intad na. Ngam di mo ibagbagakin kwa na Ha? Sa nabali di kabsat mo, ta napintasan ti biyag na iti sidong ti asawa na. Nakatumpong iti nagagait kan nasimpet nga asawa. Iso nga oras ang nagtrabaho, ayos lata. Tatang. Alam mo na ito, nang pagkatang mo iti gatas na iti apo ka. Kat, agyaman nakngarod tatang. Apay, awan plano, mamakiasawa man na nagkaw. Ubing ka pa'y may napintas ka. Ano pa, iti gusto kan ka. Awanan plano ka makiasawa, tatang. Sana balay tadamot ang duwang anak ko. Isudalatan ti pangibukbuka kiti atensyon ko. Ay sus, no siyak ti si Kaelma, makiasawa ka manan, tapno adda katulungam amang padakkel ka dagiti anak mo. Saanan manang, awan plano ka makiasawa manan. Uray tadamot ang anak ko. Kastamlatan na ka na yun, agrigrigat ka, aginggat inggana. Ha? Ay sus, makiasawa ka kit din. Pilyam tay baknang. Uray la kay wenno na laad ditan. Basta baknang aklo namun. Tapno adda mang biag kada kayong agina. Basta, awanan iti panunod ko day tamanang. Makamuka. Ngam no siyak ti matungpal. Kayat ko ang makiasawa ka manan. Isapulan ka pa'y ano kayat mo. Ado ti amok a pensyonado alalakay. Kayat mo, taipaaram ka kadakwada. Ay, saan manang? Diyak kayat. Ay, ano na ito, ibot mo, Grace? Abokado kan sandya, tatang. Ginatang ko iyay ili. Ne, apay, aguyok kayo? Basit lang, anak ko. Ay sus, narigat no mabaybay anday ta. Ala, agrubot kayo, taintay agpa-doktor. Anya, ay saanan. Basit lang uyak na ito. Uy, sana nakaraw. Basta ipa-doktor kayo, tatang. Oh, makita yun? Imbag ta impa-doktor kayo. Tanu mabaybayan ka no ti uyak yo, ang mga no nakarkaro nga at sakit kayo.
Pagyaman na, Grace. Kinatang ko amin nga agas kan vitamins yo. Manutin na gastos mo ta sukatak anak ko. Saanan? Tulong ko nga ron kada kayo. Laglagi pa nyo kumadagito a sakripisyo kada kayo tatang. Di yun to kumaliplipatan. Ha? Sapay taam mo yun tumat ni ag subalit. Namjak matkit di agi boy tatang. Ibagbagak laang. Pinaagasam kanumot ni Tatang Manang. Ay, pasensya kan Sika ka na yun timang papaagas kan magtultulong kan ko Wala, tasyak met nga rod ti addaan. Di siyak ti tumulong. Pasensya kan Manang. Awan anak pa ngamin ita. Kanayon mo. Ha? Uray idi si bibiyag pay day di asawam. Mangurkurangas kayo latta. Siyak akanayon timang tultulong kini Tatang. Ngam ayos na ang magkit di. Awan problema iti dayt na. Manang. Tinapatag. Amom asyak laang timang tultulong. Wenno aggas gastos para kini Tatang. Hello, Lari Lakay. Usarak man ti daddo maakwartata. Pangusaran bakit? Patarimaan ko kumati kusina kan CR ni Tatang. Ay, katandakan ka dito Okay lang kanya. Awan problema. Ay, naimbaglakit din taman nakaawat ka nga asawa. Sige nga Rod, mangirwarak iti kwarta, Lakay. Papayagin matang kay ti materials. Gastos lang dayta. Patarimaan ko nga Rod ti kusina yo, kastamot tan ti CR yo. Napintas pa'y mo, anak ko. Basta patarimaan ko, tapno napintas matibuya na Ay na, lakaya kaon. Saan ang nagita ti paggasgastusam, Grace? Basta baybay andak ka dilang. Rugyan dan atarimaanan ti kusina kan CR yo inton bigat. Di kay madanagan, tasyak ti agbayad iti sweldo dagiti agtrabaho. Tang, dawatak man tay nagsukatan nyo iti bubong, tay sukat ko man iti atop mi. Agdaddad nga minan. Ay na, umay kayo kit din agnaid ti balay anak ko. Awan ba't kaduwak dito? Panawan niyam di balay yaw. Squatter kayo ba't lay siya ay. Ay nga dyan ang ko, Tatang. Nay, si kamot gayam, Grace. Kuna, tangay ag may saak dito balay. Umayan ag naid dahil mga agiin na dito. Taagtad, di ikalkalapaw da. Ay saan? Diyak kayat nga dapag naidan nyo asabali at tao dito balayo, Tatang. Nga oray ito ikamsat mo, kanda iti kakanakam. Ay damat balay da. Narigat no adda ka balayo, taamangan no ma-stress kayo, Tatang. Elma, alaan mo di nagsukatan ni Tatang Ayero, ta isukat mo iti bubong yung agtad-tad. Sige Manang. Ay, sapay pa nagtutudo manan. Pasensya ka na. Ngamdyak kayat ang ma-stress ni Tatang. Iso adyak kayat nga dakadwa na dito balay na. Pinaayapan kayo, Grace, Karen Elma. Tada dapat ngay bagak na kayo. Anya day Tatang? Mariknak iti bagik ako maapuyakaon. Sumalugan ti piksak. Lakayak nga minay. Di kayat kao. Sa kumay nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Maornos pa iti amin, may papan iti tawid yung agkabsat. Ay, saan kayo pa'y amatay, Tatang? Kat mapantayo amin di Tatang. Kat no talaga nga ipanyon ton, awan maaramidan eh. Wan nga raw, iso nga itid konti tawid iyo. Tangay dudwa kayong agkabsat. Agudwa kayo, iti mapanawak abasit adagak. Anya? Gudwa? Apay ngay agudwa? Anya nga rin kay talaga batakasta. Agudwa kayo, mabingay iti husto ti dagak. Saan amabalin Tatang? Nagado tirigrigat ko kada kayo. No agsakit kayo, asino ti mang papa-ospital kada kayo? Siya! Asino ti agmarmarket iti kaninyo? Siya! Asino ti mang mangted iti kwartayo? Siya!
Kan, siyak pa'y tinang patarimaan dito'y balayo. Manang, Rumbang kuma adakdakkel ti itadyo at tawid ko ngam ni Elma. Grace, di ka kumagbalin agamrod anak ko. Limbaglakan ka ata na pintas ti biyag mao. Ngam to'y kabsat mo ngay. Balo piman, kinawan na talagad at trabaho na. Makilablabada lang no na duma. Apay, di ka masyatan ko na. Awan gayam serbiti ado a sakripisyo kada kayo. No ma-ospital kayo, siyak ti agpuy-puyat nga agbambantay iti ospital. Siyak pa'y ti agbayad iti bilyo iti ospital. Diyo ka di mapanunot dagita a sakripisyo kada kayo, tatang? Amok na kita sakripisyo manakaw. Kit pagyamanak unay na kita. Ang no pabayadam kayam na kita. Sige bayada. Alaam ti basit nga urnong kaw. Basta ti mapanawak asan ni Kwak, magudwa. Pagudwaan niya ugagkabsat. Sika, Elma, anya mo ti makunam. Agsao ka mat anyat makunam iti ado a sakripisyo kini tatang. ala tatang, tap na awan ti Riri, itad yun ti kayat ni Manang. Awan problema kanyak. Apay, anyat kayat mo ama pasamak ay Grace. Basta dakdakkel ti mapan kanyak. Ken iraman nyo nga itad kanyak to'y balayo. Tasyak tinang patarimaan iti daytoy. Kukuha kumabat to'y adim to'y balay kan lutay. Tanagbasit ni balay da. Basta siyak ti mang tawid iti daytoy abalay. Elma, sapay ko ma, tamaawatam dayta. Wan Manang, maawatak dayta. Iso nga awan problema. Sapay ko ma, saan nga ang sakit tinakam mo. No dakdakkel ti tawid ko ngam sika. Wan Manang, awan problema. Apay adi mo ilaban ti karbengam, Elma balasan ko. Sapay si katiburito. Baybayan yun, auntie. Jak kaya't nga aga pa kami iti kabsat ko gapula ang iti dayta. Ay na, agduma ti ugali yo iti kapsat mo. No kasanaw ti kinasingpot mo, isumat ti kinatangsit ken kinagamro ti kapsat mo. Ngam no siyak ni kabagays, rumbang kumaamagudwa iti hustaw ti para kada kayaw. Awan ad-adaw ken awan basbasig. Baybayan yun, auntie. Jak mo't lang maitugot na kita intun matayat. At dalakat pagyanan mi nga agiina, mayatan. Pasensya kan anak ko. Pinwirsanak ang nagpirma di kabsat mo. Diyak ko makayat ibang bagana. Hanggang pinwirsanak. Pagkawanan na kumanak ko. Ay na, awan ti rumbang ay kidawan mo iti pamakawan, tatang. Awan basol yun. Basyanak lang aminkan ka, anak ko. Sa bahal iti ugali di kabsat mo. Jak kayat nga pa na tayo ni Manang. Iso nga itadyo ti kayat na. Awan problema kanyak. Patya ka din na kami baybayan ti Diyos. Basta saan tayong agsaksakit. Umdasan aragsak ko day tatang. Unay ka batan, Grace. Apay akasta tinaramid mo. Panaging bubukod ti kasta. Lari, inaramid ko lang ang tirumbang. Siyak tinagrigrigat kinitatang. Ipadoktor ko. Ikak iti kwartana. Igatangak iti sidaan na. Kan pinatarimaan ko ti balay na. Ado ti sakripisyo kinitatang. Iso arumbang lang ad-adumat ti tawidat kan kuana. Apay ay pagtatak ko ng pailaday ta. Kat saan tamad nga agrigrigat iti biyag. Di ka lanasyan mo tan iti kabsat mon. Agmay-may sa amang isaksakad kadag iti anak na. Lari, kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingina ti daga. Mabalintan to nga ilako nung nguminan to. Ay, diyak amukan ka. Agbalbalin ka nagamrod ka po iti dayta. Sa anak akontento iti panagbiag na. Ado pa'y ti kurang ta. Ado ti arapaap ko, akayat ko atong palan. Kan may sa, maawatan nak di kabsat ko. Iso nga awan problema ken kwa na.
tanatayan ni tatang. Anyat planom iti daga at tinawid mo, Elma. Ilakom? Ni, saan manang? May mayat kit di ano ilakom. Tapno adda pangrugyam nga agnegosyo. Ha? Ilakom, tasyak ti manggatang. Jak ila ko manang. Kapakalaglagi pak iti dadakkel taday jay. Isa pasensya kan, no jak mapatganti kayat mo. Nukasta, patuluyom ti agabrawd ka anakan. Wen anti, kat da kayo ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala, di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Wen anti, kat agyaman nak. Amo ka na dungo kayo kadagiti apo ko yo. Iso ada kayo tinapanunod ko pangital ka kadakwada. Tano ti kabsat ko. Adamot dagiti anak na apaka kumikuman na. Kat pangalaam nga iti aramatem nga agabrawd balasan kaw. Umutang ak, auntie. Manang Grace, pautangan nak man iti pag-abroad ko. Nasayaat mo, tanapanunod mo ti agabrawd. Kasta, tapno saan akanayon ti panagrigrigat mo. Ngamno kayat mo, isaldam ti tawid mo adaga kanya. Ha? Tano utang laang, awan may pautang ko. Ngamno salda, adda. Sige nga ron, manang. Si ka lang aminan tamok nga sitga na pagpatulungan. O sige, nalawag ti saritaan ha. Isaldam ti dagam kanya. Wen manang, tatalaga kayat ko ti maka-abroad. Saldagatang dayjayon lakay. Kabsat mo, ngem maaramid mo ti mangluko kun kwa na? Mangloko ngay bagbagamit. Ay na, imbagak mo't kan kwa na. Anayunak to jay inted ko akwarta. Basta kukwa kon day adaga. Sana balik, tama ka-abroadan iti mabiit ni Elma. Ni, umawag man ang dito a foreigner. Talaga di naksarsar dengan dito a tao ah. Umanawag. Sumbatak man langan. Hello? Hello, Elma. How are you? Why don't you answer my chat to you? I miss your messages already. Sorry, but I'm busy. Oh, sorry. Elma, I will tell you something, okay? Huh? Oh, what is that, sir? I love you, and I want to marry you. Huh? Are you sure? I'm a solo parent, sir. I have 2 children. Oh, I love you, and I will love also your 2 children. I want to marry you. Please, love me too, Elma. Nangihina mo na iti pagbagamalugan. Milyon ti presyo na. Agpraktikal ka kuma. Basta kayat ko day di alugan, Larry. May mayat ngamin ti brand nyo. Ta sigurado nga awan sakit ti ulo. Pakalam nga rot iti gatang mo kat kurang ti kwartata. Ilakok ti daga atawid ko. Anya, gapulang iti lugan, ilakom ti daga tawid mo? Awan bibiyang mo iti daytoy. Tatawid ko day jay. Basta gatangan ta day di alugan. Tapag sapulan tamot laang. Ibiyahe tanto day di avan. Ipamanehok iti sa bali, Larry. Anya? Duan avan tilugan nyo, Grace. Nagpipintas avan. Wan, ta ipabiyahik, anti. May mayaten ti kasta, ta kumita ti van alugan ni. Ngam ti dagangay, saan akumita? Wan ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingina mo ti balor ti daga. May mayat tilugan a negosyo, anti. Ta inal daw akumita. No kasta, umay mo alaon na nagiti anak mo, Elma. Wen, auntie, takasta ti kayat ti asawa. Ay nabalasan ko, na imbaglakit ding ta nakatumpong kay tinasimpot nga asawa. Wen, auntie, nakasingsing pa ti nagbalin nga asawak. Nga uray taga sa balya pagilian. Ay
Nakaragragsakak para kan kakaanakan. Inturong nakatitios iti napintas agasat. Wen, auntie, saan na kami aminaybay, auntie Diyos? Kat agyaman na kiti anos yung anang taripato kadagiti anak ko, bayat ti kaawan ko. Awan anyaman na balasang ko. Ang talaga kaday nga agnaud kayon ijay abroad. Wen, auntie, alaan da kami ti asawak. Kan may sa, awanin ti sanikwak ditoy. Taginatangan ti kabsat ko ti kakaiso na atawid ko. Ay, sinaor na katikabsat mo iti dayjay. Ginatang na iti nalaka. Ala, baybayan yun. Sayang lang tayo lako na matgaya man. Wen balasan ko. Ingatang na iti lugan tinaglakwan na. Laring, di may sa avantang na disgrasya. Anya, apay ka no? Ay na, nalaspray ka no, kat natin nagtivan ni Jay Rangkis. Ada ka di pasahero sa karga? Ada, kat ada amin ni hospital. Kapilitan nga ilako ta ti may savan. Tap na da pagpaagas ka dagiti pasaheros anang disgrasya, bakit? Masapol at tumulong ta. Tadata ti operator ti lugan. Anya nga rod, wala na. Day tamot lang ang tinakda pamuspusan. Awan mabalinta, Lari. Hello, Elma ading ko. Kumusta kayon nga? Kadagiti kakaanak ha. Kasamatan ti asawang. Kastoy nasaya at latamana. Naragsak dagiti anak ko dito Tanasimpot ti asawa kadakwada. Nagpintasan ti biyagyo nga agina. Damag ko abak ng kanugayam tinakiasawaam dita abroad. Ading, pakawanan na no nagbalinak nga agum kan kay ti kalabas. Ay na, awan kanyak na ijayan, manang. Lipata mon. Makonkonsensya ak ngamin ading ko. Tunggal malagip ko tinararamid ko. Kan makarkar maak siguro nading ko. Ni, tapag ko na amat ngay manang. Awanan di inagumak adaga. Inla ko kon. Ingatang ko itilugan apag negosyo mi kuma. Ngamawan nagmamayan na. Ha? Kat nailumluma kon iti utang dito'y Pinas ading ko. Sige, tapawitan kay ti kwarta manang. Manuti ka sa pulam. Ha? Nakababain man ading ko. Hindi kagbabain. Ibagam naman nuti ka sa pulam, tapawitan ka manang. Agyaman na ka talaga ading ko. Kat ulitan, pakawanan na kuma. Biyag, titaw. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yung kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pailaang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day dya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo ak pailaang. Sika anak ko, noan niya ti amom apagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman na kitiki naman nakaawat yun, nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O, nanang. Ay, nalabit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naaklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para kun kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay,
Imbati da kanu dita ka Aruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-ad da masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutot ko mati umadayo pa ilahaan. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam, jak mat kayat nga ibagada ajak pa'y naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay talaga anak ko. Naklon kong tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak la maikari kat no kabaulak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali a lalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di? Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuana. Apay akas lawan mo't mariknak agura kan kuana. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kuan, oray saanan. Dito yaklatan likod nga ang tugaw. Diyak ngamin kayat nga dama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga andaak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak adyak agsangit. Ngabjak matlata magawitan tirik na kabayatan ti panang buy-buyak iti kalay sa Jeren kan Carl. Tinasayaan agawid ako na. Diyak kabalanan ti kastya marikriknak. Excuse me, miss, at iti tissue. Amangan ko sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan? Wen. Sige, tagawid ako. Mabalin ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gaya, siyak ni Jetro, kapsat ko tinobya, ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Sandang agkaingingas. Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanaw kadagos dito eh. Saan arumba nga mamamunak da ita alalaki. Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngamjay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito eh? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katno da nadanunak akot siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mat dito'y balayo di driver. Kunak nga ron naggapo dito'y dayay. Ha? Anyat lang ana? Huwag matan na irupahan na imbang. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba Ngumapay. Bawal ka di ba'y laeng no da sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo mati afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasamat sayang mat ay tamatres mo, nagkuribat-batlaan. Anya? Sikat talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talahin.
Adala sinarong karak. Apay ang dasawang. Diyak mat makikita tong galadak dito'y balay. Ay na among mat a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Among ka di daytoy a babae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen siya't dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Aguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Asino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakaditi nangawis kin kwa na iti mismo akasaryo kin ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan na kamubunan? Kasla okay lang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Oh, kasla masyanak pa iti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Ha? Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan. Sige. Sumrat ka. Thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya ti kagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asinwa kiti biyag ni Carl iti. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Isa pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diya kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Isa pumanaw ka kuman. Baliwak tungarat ti sumarunggar. Ket sapay la kuma. Tay ti sumaruno nga isa sarunggar ko. Ikanak matan iti gundaway ang makisarita iti napaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak iding umar arubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak matlapagan ano day jay. No bilang anda plano ng agaram kanyak. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Adday ta ka manan ako na. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kunang matlang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat kagaram. Umarta man ket di. Awan nga min kadwa. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakota kan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak naabutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day dya Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan, apa nakiraranan na? So what? Sumpatang kid din Ipakita man ka-move on kan. Ha? Binasted ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay nasaanan. Itanya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dahito basita sagot ko kada kayo. Agyaman barok. Aguray ka tayabak ni Vina. Nubisi ni Vina. Uray saan yun nga yaban nana. Di magasaklaing ta kumusta ko ma. Barok.
Paspasensya ang kumalatan kay anak ko, wan. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak na. Di kayo danag. Ha? Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem siyak ni Jethro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ha? Ala, tagar-arang ki ni Vina da ito reply ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ha? Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jethro. Amok agayim na kanibina. Tasika-tika na yun ang makikita kakadkadwa na kadagiti ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya na rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kaya't mapagsarakan ta. Ibagang dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kumartista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jethro. Ay na, naggaso ta ni Vina. Saan mo yan, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jethro. Oo na, Mars. Sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jethro. Wano, imbagam. Saan pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumamaam mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan Mars, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kayo ko na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang te ex na anang gulib ken ko na. Ngam damag ko, bayaw mo sa kano ti ex na. Put no day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspuso na kapailang ti kayem ko. Anyat aramidan ta dito restaurant. Ay nagat mangan anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala anak katugaw ta dito eh. Di ka matla agurderan iti kananta. Kataguray ka ngamin Ay, atay tagaya man. Ha? Ni Jethro matisumungan. Kat ada pa'y igam na asabong. Sige Vina, panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpot ni Jethro. Hoy, bakla, di nakpanawan. Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisiningit ken ka. Pangasim. Ay, di ka ka di mabain, Jethro. Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ken ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nag-atap ka ngamin. Aywan, sabong para ken ka. Idisumlat talitan. Aday ton the waiter. Iyag nang dagiti in-order ko taroon. Nagyaman na ka. Saan na ka pinagkatkitan ita? Nakaragrag sa agak. Ala, manganta nga din. Tapno makaawid tamatan. Ulitak Jethro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina. Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. Di ka kumamutag sa uwi ti kasta, Vina. Saan kami agpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ken ka.
Basta lipato mo na'y tarik ng kanyak, Jethro. Sorry at talaga. Ayan, tinalaing asawam, Jeren. Api ni Carl. Kan api ang nabartag ka. Basol niya asawam. No, apa akas jeti X-Night, ha? Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaran ta asawam ko na! Kag ko makasarita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jethro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina anak ko, ni Carl ka di tayo nagkapo dito'y balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, wala na. Apay nga may dito'y. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, wan nga rod Ngambayan yun. Tinapatag. Nakapagkid daw lata iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot blak ay na. Jakon dinamag mo nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakahawag ka man? Vina, please. Sika na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di? Mabalin ka di ang sika ti makisarita iti kabsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't maulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidanggan ni Jethro. Ay, excuse me ha? Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Apay akinabil ni Jethro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jethro. Ibagak man ngagkita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kasjay Jethro. Panunutom kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti ad-adda masaksakitan iti kasta nga raramidam. Kahit kulaan na ikan iti pagnakmaday yata. Kapo iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Yak maklo na gapo iti naramid day yakar. May ramraman ak agurguraam. Jethro? Di mo kati marik na. Kurang kalipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kitinamnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka si kala ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak. Kano pa'y naladawan ti panagkid daw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na. Gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabas ang dagijay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit ti atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod. Umadanin ti panagpasnay ko. Vina. No adda pan nakaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamana. Ngamin,
Talagang agayat ti kabsat ko kan ka. Patyak adi na kanto paldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kabsat ko. Ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jethro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Dak may ladahon ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakmatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinalaw sa panagyaman ko ken ka. Sige Jethro. Oh, Vina. Kamot dyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Diyak to dadailan ti panagtalak mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jethro. Ay ayatan kamat. Kat agyaman hak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan hak itinamnama. Kat bakit kita kadagiti matam nga damot panagayat mo kanyak. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siya? Pati kadagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tandi sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jethro. Amin na pagteng wano pasama kitibiyag tayo at da plano ti Diyos para itidayta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami ni Apo Diyos ti mang tarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. Agenroll kay ti Kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon? Nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas kay ti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minan ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa'y ti babbalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamot lang asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamot lang nakaraman da nga anyan. Kundi payab-yab da pa yun itinagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita, apaw, kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang? Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti ag-eskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga aging babak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Isungag saganakan, takuyogan ka mapan agenroll inton biga. Uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat tanti mapan agenroll. Kabailakmat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat dananang kantatang ko nga alaag. Ngam sabalit in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga routine enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusam kat nanginan sa tikasta a kurso. Wen nga ron. Iso ama asya anak kin ni Lola. Iso a panunutak anaimbag.
No kasano ang makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na. Makaginawak pa'y nga uminom. Nakaroon samot ang tauyok yu, Lola. Agina na kayo ngamin mo't trabaho kayo mo't ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Aging bagak tumot lang. Narbisan naklang amin iswakas taw. Gagangay lang nga uyag da ito. Nakakaasi kayo mo't, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko. Saan kayon apagtrabahuan? Tasya kong tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mo't ngamin. tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalukagak tapno mapagadal ka. Diyak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabalak. Tapno makaturpos kay ti kulehiyaw apok. Natang! Gumatang kay iti Natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada nga aglaklakaw, filay. Wan nga rod nana, anya ngay dagita lakom ita. Natang paylaang ita. Ay, saan pa'y matanaloom ta impaluom ko asaba. Nasaya at nga road. Di kag laklako iti pang merienda tapno saan ta nga agpada iti lako nana. Awan, balasang ko. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kastoy ta diretso lakaw. Nasaysaya at mutlatay nalawag asaritaan anana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, ket dagitay naluto a merienda ti isursur kumet nga ilako. Ay kawan filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo nana. Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babak nang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay ket saan tayo mo't naipas ngay abak nang. Wana, Diyak kayat tagnanayo na kastoy nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kamin nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, at to'y tinaglakwak iti nakamulak alamas, bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko iti naglakwak iti banana kyo kun kamuti kyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaanem ti eskwela ma. Di ka agpampamayan, taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dalaing pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka, nawatam. Wala nang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo, sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen kan ka, mapadasan mimut ti agbiag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay, di kotse, kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend dakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan day ta, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Urayan. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga road apok. Ay na, sapay kumata napig sa akpay. Tapno makatrabaho aklata. Kat mapaglepas ka pa iti panagaadal mo. Lola,
Ikarkararag tayong agbyag kapay itinapaot. Tapno mananam munto matibunga ti adwa sakripisyom kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para mitlaang kan ka. Iso apagad-adalan ka, saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak, aging gabi maketak. Patpat gen kaunay, isong aramidak ti kastoy, tadyak kaya ta maitulad kanto kanyak. nagsingpet kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipatpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday kalaang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Ang manya nga raw, awan mabalen. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangita. Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami idi kadananang kantatang. Diyak pulos inarapaap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tadaak mat alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa'y ti mapaspasamak. Oray nakapsutak taon. Si dada anak latamang protektar ken mang bayabay ken ka, apo. Papanam ita lakay. Hindak ila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit. Sika ngay. Inakbat isursur nga ila ko tay linutok a pancake ken pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Ket dianak tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wun, nasa paarimwar. Awan ka ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod, aggagat tapay bakit. Tamakatawon langan, aggraduaran di anak ta. Wun lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amangi marcha iti anak ta inton aggraduar. Tapay, sikat ti mangi marcha. San asyak? Katsyak tasyak ti ina. Agpicture kan tulaengen dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apo. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsayatan. Ngam masapul ka no amin tinarat dagiti grado. Tapno sa anak maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam dagada lapok. Kat kabayatan napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot Tapno makatulong akken ka nga uray kaskasano. Ay na, sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sana bale, tadanton anak ta nga engineer. Wana, saan lang ay sudat at da engineer na? At dantumot yung engineer ta bakit? Wan apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no graduate di anak ta. Umanay nga tajay do ababo. Ay, uray talon to Iyawis tanto, dito'y barangay tayo. Tapno mamuan da nga dan engineer nga anak ta bakit? Ay katuon na lakay. Umanay mutkit di aje tanlo ababoy asagana.
Ay naapo, kamaw dyanan na. Makagradwar ka ni ti mabiit. Wen Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado ti rigat mo iti panagadal mo. Ay nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto ang maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata may aplikar mo adagos ti inadal mo, apok. Wen nga rod Lola, tapno makasubali tak kada kayo. Ulitek, apok. Saan ka pinagadal tapno ikan nakitinapinta sa biyag. Jak almanan day ta. Tay na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko. Kat saan mo kumamapadasan nagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakan ta saan nakapinaay itarapaap ko para kan ka. Apay ngay, anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kina maestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Mangilawlawan ka matrusbel. Sapay inwarwaragawag men amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpusak lat tamat. At least makagradwarak. Iso adi kayon agunget nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagradwara kun iti kolehyo. Ket no makapasaak to iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbeng laeng, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wen, Rosbel. Tano saan agapo kada kami? Saan ka amakadal? Panunutem kumadagiti ado arigrigat may. Pasaray ag-overtime kami pa yung naglako. Tapno makaurnong kami laeng iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang at talaga. Lala. May payamon. At daditan bakit? Sana bali? Ta makagradwar lata. Nga uray sa bali ti inadal na kurso. May mayatin ti kasta. Gumtay nagsardeng. Wan matkit di Nagsweldo kan, Rosbel. Wen nanang. Ayan ti sweldo. Yawat mo adagos kanya kon, tay nakmakitsenda. Kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tain inutan tayo apapintasan to'y balay tayo. Adto ti sweldok nanang. Kurang day to'y. Kurang iti 1,000. Para kanyak mutan awan allowance ko. Ay sana mabalin. Yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Itod mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo dagiti plato tayo. Ibelengtan dagitay daan na plato. Gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato, ano maibulag? Oray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Yalakad sikat makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero tigatangak no bigat. Kan amin apigad sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style tigatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang amu na tasubadan. Tano saan aga po kada ta dadakkel na. Saan ang makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnod na sirbi ti adu amang banog ta iti. Nay, di kay sama itagtrabaho ng filay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Diyan mo't makikita nga
agla ko kayo itinatinga mula yaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay, kat di adal nga rodan di anak mi, Uncle. Kasta, pinagsardang na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan kasla kami mo't agsusweldon Uncle. Tada kami mo't ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itad na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mo't ti bunga ti nagrigrigatan mi, Uncle. Apay, no saan aga po kada kami, naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod pinagadal mi, tapno ipayanda kami itinapintas panagbiag, Uncle. Iso nga awan karbangan na ngagreklamo. Ay napintasan to'y balayaw, kaka Severina, kan nagkakapintas na kiti gamit yaw, dito o nagtibalayo Ay na, jay apukok, tinanggatang amin kadagita, kaka. Nagdakkel to'y balayaw, nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod nagabroad mo nga minan di apok. Ngam ko na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan ko na nga mipilit na mo. Ewan mayamalang no, ang nakadwam dito. Nagbiit, ang nakaurnong niya po ko man niya. Nars nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag ka ba? Napakumbaba ka. Ngaurayan dan mabalin nyo itibiyag kaka. Ngamnya ka anak ka ni Fele. Isuda nga gasawa. Ay sos. Hey, pirme ti palangguad na. Kit awam mangarong pakakitaan. Ti palpalangguad na. Tadi na paimot na nayunan ti posti di balay ka. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga ramidon kaka. Narigat pakibyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw, bagbagak kumata ka anakak, natangsid na talaga. Ne, apay nga umakar kayo ti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulan ti trabaho dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak tatang. Kat isumalaang no agabang kay jay, ta medyo adayumot alugar di pangisurwang. Sa anak nga agabang nanang, adda libre apag naadaki jay. Malangaron, lukasta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo, agabrod ka laangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara akaaruba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngan. Mabutengak nga agabrod nanang. Ano saklangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mata. Pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di ta pa'y nakailasin iti pagpa-repair diti balay tayo lakay. Maudain day ta repair. Intun nagsweldo manen Malangarod, papanamanen aya. Basta dakwartam kanayon karumwar. At dalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingpot-mat lang kada kayo? Wan ay nanagkagat. Isu na lang ta, spoiled the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubwan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mo't, apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko day jay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti dan nayo, maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanya.
Ay na, makalwa ang mananiti kasta nga ibagbagam, apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang nga rudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manan ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsuldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apa ngay? Pagkawanandak ko, ma. Ay na, si kabagayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyonak iti katrabahwak nga da nasawa. Ano niya? Yeah. Iswa di yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kastanak ko. Nagayatak lang, mat. Awanan pa inday di lalaki. Kunana siyak tayayatan na. Ngamdinak mat na ilaban. Iswa kang pantiya ka nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngamsaan mat gayam. Anyan day ta nga inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itan nga Mapanak ko, nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady di na. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapanakon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo na makastra. Anyan tinagbambanagan ti anak ni. Bagay. Anong sang-sangitam? Mas asya na kay anak talakay. Managip ko laka nga rutinar aramid takan ko na iti kanlabas. Ti panang perpersa takan ko amang tad iti sweldo na kadata. Ay, oray siyak mat nga ron. Masyanak iti anak ta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin intid na kwarta kadata. Nalabik. Nakaurnong kumadya anak ta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan suldo na. Huwan nga ron. Iso ang akong konsensya aklakay. Mala. Sulnitan ta tinagkurangan ta ita anak ta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit. Agmula tamanan. Tapno adda ilako ta. Di tayo ipanamnama kadagiti anak tayo, dagiti anyama nakasapulan tayo itibya. Numang taday titulong pagyamanan tayo, ngam di tayo mabalin apwersaan ida. Ken di tayo kumaibuyboy, dagiti rigat tayo anang padakkel kadakwada, tapagrebengan tayo dayta kas naganakda. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayam yo, Jenna Almoite. Thank you iti panagbuyaken, panagdengeg. God bless iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Nalpasan ter aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti maysa pribado apagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado apagadalan. high school ka pa'y laang matanak ko. Kat adamat high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y, mawatan nak.
Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado a pagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kay, imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tung palo madagos. Awanan ti adupay asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida? Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata, dadakkel na. Papanam ngay mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles? Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Wan, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, gumawan pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saan nga aggunay dito'y balay? Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsangpot da naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen, lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot gamin. Panpanoy-nuyam tumot gamin ti anak ta. Iso akas jay. Ala, Huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta pag-apaan day ta panagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balayo, Nana Rosita. Apay balasang ko, at damasapol mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaan, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana? Jak ngamin masango nga aramidan dagitan. Uray agi-stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay panagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama panag-eskwela. Ken uray agawid kayon to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayata. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan. Awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matlaang, Nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, da kayo matgayam, Nana. Nasapa kayo nga imanlatyo diti balay Napatigsakit diti gagarayo. Umunag kayo, Nana. Agyamanak, Barok. Siyak tiinala ni bakit mo ababaunan niyo. Ha? Babaw na Di na ka dinadakamat ka. Ne, awan mo ting magbagala akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan sa amutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako, Nana. Tawan mo tito mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, sana bali, Barok. Siyak tundo sumaruno. Anya kamatan, Maricel? Apay man na nakasta ti tono ti boses mo, si Benson. Apay di mo imbagbaga kanya ka nangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban o daduman.
Ay na bakit? Imbis nga isurong di anak tangagluto ka naglaba. Saan man? Ispoiled them mat ngamin una yan. Kasan o makasurong was tala? Ubing pay ni Lyra, lakay. Anya nga ro tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan, lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si ka, Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagang. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong mananday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita di Benson. Ti karuba yung tinakadamagak. Diyo ang muti ugali day di Benson, tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngamkas na ti kayat na agrigat kami iti anak na. Kasanumat, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadungo asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka na no iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo at ti maaramin ito nagtipagtangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati agsaungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tano at dababo unan. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak di savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wan atay nalanak ababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Wan tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da, Nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumar numabisin wano agdigos. Ay, amoyo, Nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kaya't na maisuro iti trabaho. Diyak amo balasang ko. Nanang, kaya't kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas na cellphone di ka iskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito ladawan. Ay na anak ko, kaano lang ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Sana napintas ti quality ti camera na. Kastoy a cellphone ti kayat ko, Nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako na, Nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-eco bag nga nyawid mo ba kay? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tayo cellphone na. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag ba kay? Panunutong kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta da ito nga aramida. Saan para iti bagi? Saan saya ti kasta nga aramidan? Saan agaputa kinid daw na? Itid mo adagos Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na.
Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasayati kas tangar aramida man ako. Agtipid ka kumamot Kasta akanayon ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag itad na adagos. Saan nakas kada kayo? Jakla kayat ang mairwam ka, anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko maan nakakaasi Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko nang agipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayo tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan na. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapoy ti kastangar aramidam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka? Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mo't unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumot akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amu apagsayaatan ti anak ta. Pangaasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkuram ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo, iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manan ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana, nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan trabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman ak tamaawatan na, di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Saan nana? Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanang. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Anya ta pasama kaya? Talaga anaya dayon tirik na tapo ko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na ammo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na ammo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo tinana ti kasta nga rabid na. Ipagarup siguro ta asawam, apagimbagan ti anak yaw ti kasta nga aramidan na. Di na mapanunot, nga amanghan no iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan dak ko matata. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra, apo? Nasaya at latamat, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atendarak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, na kayong timakamu makisarita kin ni lolo. Amangan numaladaw akiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko, papakas jay ti kawis ti anak mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas jay ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasang hindi anak mo, Maricel. Isurum kuma, ito husto adalan. Kat kastamot tar aramidag, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyan ti anak mo. Ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa magbagaam? Sana nga amin nakidawon na ka itid mo. Nga oresaan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Biddo ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit? Ken panangipatag iti anak mo ti kasta.
Panang spoiled, tikas tangar aramida manakaw. Sa di no tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no rabiin. Ay nasaanin nga ubing di anak ta. Kasano, nagdada ka sa mapasama ken kwa na. Ay na, yan tatayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan kwa na. Pinalubosan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kayat ko sa wen. Istrikto ang kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang run agad di mo mat makitkita no anya tar aramidan na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay, agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni tagsaba. Sa dino ti nagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Ang mga nuan niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno ka na yun na kontraan nyo dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman daytan aya, Benson. Kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na na, makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdama ka kailangan, nagturugan na itirabi. Agromen ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kastala kay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no rebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday jeban nyo. Ape asan manen asimra? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti makos pasama kita anak ta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang. Masikugak. Anya't inararamid mon. Kasanuwarudan ti panagadal mo ita. May sa atawon laangan kat makalpaskan iti kolegyo ko. Nailawanak nanang. Anyan to laangan ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidya ka mo no anya tinagkurama. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam. Iti kasta nagtungpalam. Basol mo, no apay kasta tinapasama kita anak tamaresen. Natangkan nga minti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Gapot akong sintidor ka nga ina. Kamalitiwagas mo amang patakkalit anak ta. Anya nga ita, naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayatan na. Kentap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti bagana. No kontrahin ka, agungat ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No dimngag ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayo mat no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kana yung muntuman nga ungtan ni Benson, nukas di abagbagan na ka. Tata. Saan kami na nasayaat? Ano anya tikid dawan ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra.
no sana mapatganti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. Nagbidutak tatang. Husto ti asawa. Bidot ti wagas ko anang padakal iti anak ko. Sakbay ngagplano ka nga may nanak, kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna, noan niya ti rumba nga maramid, sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon, asiksikalang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilya yo.